Joint NGO Coordination Committee Chairman Puvanal Ruatan MLA Dr. BD Chakma an Sorkara chan vote hazok achang tur anga soi omchu thudikani MT an ngai chang mek ti asoi Zo khothara IR sipai somruk vel tir lu ania zo khothar VC le tlom ngai pol ten Sorkara thudik lo thlen tu an omni asia in andem thu an soi Sibai ule tuna CHANCHIN Kim Chang Zokin Mizoram atlom ngai pol Intel Com Joint NGO Coordination Committee Chairman Puvanal Ruatan MLA Dr. BD Chakma an Sorkara chan vote hazok achang tur anga soi om chu thudikani MT an ngai chang mek ti asoi Joint NGO Coordination Committee hi voin khan Central YMA Office an thukoma Central YMA President ni Bok Puvanal Ruata chuan tun hnaya Dr. BD Chakma in Mizoram Sorkara chan vote hazok chang tur anga soi a om chu thutakani MT an shiat lo thu asoya Heti rual hian Dr. BD Chakma chu Sorkar masahun lain NGO tenorna awanga Minister ani na atanga ban lo ni to ania achungchanga NGO tengai dan chu alangai rengti asoi YMA, MOP, MHEP, MZP le MSU tetelna NGO Coordination Committee hian kumin October ni khatachanga Tripura camp pa om tuikuk te laklet na chan le tura Mizoram atanga chhuak te le an thla kalzel te chau laklet an ni theinan film khur taka mala turin Sorkar an be seiti an soya Mizoram ma lo le thei tura Sorkarina enfia to te po abawa bang om lova Mizoram ma let ngei turin an be seiti an soe lom ngai pol Intel Com hian tun truma tuikuk te let na thole tur chu avoi kwa na ani to ti soin tun bak chu Mizoram Sorkarin kalpui to lo tura kumin April ni thuma Chief Secretary Mingzia nan to chu ataka ti hlo tlinani an be sei thu an soya tun bak chu Mizoram mi puiten an pom thei to don lo ti soin Sorkarin tui kuklak let na tura sumadon to te po ani na ang taka man ani theinan chak taka ruwa man na siam turin Sorkaran be sei ti an soe Thutkhom na kai chhuai to Puvanal Ruata chuan tuikuk ten Chief Minister le Chief Secretary ne na mun khata om an dil na chu Sorkarin apom mai an hlawa wangin tuikuk te chungchang chu Joint Monitoring Group ngai to turani tho Chief Minister le Chief Secretary ne na an thlen ti an soya India inzalen na mo hnuwa tuikuk te ham that na don tur ang dong an la om ngai lo ti asoi Myanmar atanga dan lova Mizoram lo lut Rakhine namni arin mi zali somriat pakwate khopali dung zau tlang zau cha chwa ka ki chwa le mong bu chwa atangin Mizoram electoral rola thunan ni ti tlom ngai pol te hian an soiboka hetiang thila thleng hi an sha thiam lo thu soin zirchia na electoral rola tanga pai an ni theinan malak an tum tho an soya thunei tu te po chui chianga malaturin an phut ti an soibok Zo khothara voin khan IR sipai somruk vel tir lu an nia zo khothar VC le tlom ngai pol ten an dem thu an soe zo khothar VC and All NGO Coordination Committee in Vua chuan thu chwa siamin tun lain 8 Battalion Assam Rifles te malak na awangin zo khothar kal tanga Myanmar ne na insum don ton na bungro then khat chu tun thlani sari atang khan kal phung pa ngai anga kalpui phalani lo ti an soya zo khothar mipui tamjok chu sumdong bungro lut le chhuak be bo ma ezong an ni awangin ni tina in hlo fa chopa ezong ten harsat na an tok ti an soe zo khothara khotlang shwai to te chuan an harsat na chungchanga hian Assam Rifles Force Commander Major Mak chu tum tam tak an beto ti an soya athuron angin Champhai district thunei tu te po bia kan nia Champhai borsa pin nak tu ka soi ho tura sumdong pol te le zo khothar VCP te ako mek lain voin khan Mizoram Police le IR sipai chhnem tak zo khothara tirlu an ni tamai ni in an soi Champhai SP le police officer dang te ba ka khozo la tanga thok chhuak IR sipai somruk ten ral thuam fam kim nen zo khothar an lut chu an ngai thiam lo ti zo khothar khotlang shwai tu te hian an soya zo khothar sipai kem lut chwa boina siam tum anga mi pui pu tu an om nia an sha thu soyen mi pui te tiral khela zo khothar ti ming che zonga thudik lo Sorkar shil tu chu zong chhuak tur le achunga shem na lek turin thunei tu te an phut ti an soe Zemabok Urban Primary Health Center ti changtlunga Health and Wellness Center hlan kai chu voin khan Health Minister Dr. Arlel Thangleanan ahong kumsangni palia Urban Health Center bultan sangni sompalia Urban Primary Health Center hlan kai le tuna Health and Wellness Center ni ta hi a building te thuam tharani anga athlona laboratory investigation ti theina turte damdoi tamjok athlona pek chwa theina turte le damlo enkol konga thajok le hwamzau zo ka thok thei tura thuam chak ani dona tunlai thiam na changkang zel te mang thei tura ti chak ani don bok
hon na thu soin Dr. Arlel Thanglia na chuan Mizoram Puma Primary Health Center le Sub Center te chu thuam chakin Health and Wellness Center le tumania kumsang ni somni pahnia chuan hei hi ti hlo tlin vek tumani ati Dr. Arlel Thanglia na hian zema boka Cancer Hospital chu Cancer Specialty Center ati changtlung turin cheng vaibel chhezanga hu rwa man na siam me kani ti asoya cheng vaibel chhezali somriat manga ripans ti changtlun na tur sarkar lai puin arwa man fel to ti asoi bok honna inkhom hi Ayushman Bharat Programa sarkar lai pui tho pui John Hopkins University affiliate NGO Pigo USA ho tu ber Dr. Leslie Mancusoli atho pui midang pangaten an man puya honna inkhom hi Health Secretary pu H lal eng mo yan akai shwa yani Cheng Noi Sang Khatza Senga Sak Urban Development and Poverty Alleviation Directorate Building Thara Mizoram New Capital Complex Sami chu Voin Khan Deputy Chief Minister Puton Luyan Ahong Building Thar Sakna Tur Hian Kumsang ni Som Pathum Som Palia Special Plan Assistance Noya Sumrwa Manania Kumsang ni Som Panga October Tha na tho tanania Kumsang ni Som Pasari Sang ni Som Paria Chungin NEDP Noya Sakzona Tur Sum Mo Belle Ania Kuminjun ni Som Panga Khan Building hi Sakzo Ania Chong Kwa Asangani UDNPA changtu ni bok puton luya chuan honna thu soin UDNPA chu department poimo tak khosak choi kan konga kongsang sanga malachin tu scheme sang enkol tu le vil tu poimo takania notified town somni pathum huam chunga mason na ngor takakal pui tu ani atia Town and Country Planning Noya District Headquarters Zongzong Tan Master Plan Siamani Thule Town Som Pathuma Master Plan Siam to ani tho asoya heng Master Plan te hi a hlui deuh to awangin ennona siam thatle me kani ati tuirial kama bolhlo paina tuirial dumping ground man mek chu Solid Waste Management Center Thara inson tura boy pui me kani thu po puton luya hian asoya he center hian azo don nawangin si phir luangmwa le hundanga Solid Waste Management Center dang siam tura inbuat sai me kani thu asoibok honna inkhom hi PNE Minister pu Arlezirliana Agriculture Minister pu Sidarin Sangale RD Minister Pulalwat ki matebaka MLA pu Eflalun Moyale pu Sidalwan puyaten an man puyani Human Resources Development Board chu an Chairman Education Minister Pulal Chanda Maralte Hovin Voin Khan an Chukhoma meeting kai shwai tu Pulal Chanda Maralte chuan Human Resources Development Board chu zirna lama thunei tu sangani awangin zirna in ma son theina tura ngai twa na seng turan ni thu asoya sarkar zirna in chau ni lo mimal zirna in thenga ma an son theina tur ngai twa tu turan ni thu asoye Vice Chairman pu El Thangmoya MLA po in thingtlang zirna ti mason nan BADP Noya tile athei nadanga tanga rwa man na siamin zirtir tu te quarters enge mozat sakthei abe sei omti asoy chutkhom na a hian mizo tong hum hal konga Mizo Language Committee na tho danan thira an na tho dan tur terms of reference en non rot nate sarkar zirna ina zirlai inziak lut la hiam zel chungchang te an soi howani kumsang ni pariat sang ni som pakot chungin sarkar sikul za som chu zirlai an tlema wangin sikul somnga palia chun kho mani thute kumsang ni som pahni sang ni som pakot chungin sikul som pakwa khara ni thute kumsang ni som paruk som pakot chungin sikul paruk chu comprehensive sikulatan soi kho mani thute thutkhom na a hian soilan ani Mar Autonomous District Council le Chakma Autonomous District Council la sumti chingpena omni asoi chui tura ruaten sarkara anthil modan report an thelut to hemi chungchanga Zonet zone changin District Council and Minority Affairs Minister pu Arlezirliana chuan District Council pahnia sumhan dan diklawa omti larsap hna complaint thelu chu sarkarin one man inquiry dinin sia habor saple longtlai bor sap te achui tir ti asoya an report hi tun nai khan sarkar an thelu to a MADC le CADC a hian dan paljut na atamti mo chhuania anthil mo chwa te chu larsap hna thlen ani don ti asoye Zonet Thodon dan nin MADC a hian kumsang ni som pariata sarkar lai puya tanga sum local te mandan diktok lawa wangin ACB a complaint thelu ania sum mandan diktok law wangte in opna kalpui dan fel lo le mimal indu sakna te atama wangin MNF BJP le MPC ten larsap hne na complaint an thelu ta larsap remti na in sarkarin achui chiang turin kuminjun ni som pakwa khan one man inquiry adin ta ane Lok Sabha MP Pusila Rosangan BRO project pushpak ho tu te ko min chakjok le thazoka na an tho theidan tur asoi pui chhuam pui project pushpak mun nimina atlo hian chief engineer man prasad le officer royal ten an lodong songa
kong an siam do na asut tur ram nei tu te ne na inrem na an nei mai theilo chin chu an na tho ti muang chin tu ani thu an lo shila ramlak na tura poisa pek tur omma se a mun ma chin fel konga harsat na an tok chin ni in an soi pusila ro sanga chuan BRO project pushpak ten an harsat na a hne na an thlen te chu a thei anga bo zui atum tur thu le defense ministry a po a thlen tur thu pushpak ho tu te chu a shilani pushpak atlo hnu hian pusila ro sanga chuan zo kho sanga Assam Rifles te in son na tur mun atlo ngala sipai chen na tur mun ma le in te hi kumin November thachunga lwa theya pe man an rin thu contractor ten an lo shilani Rural Development Department malak na pakhat Mizoram State Rural Livelihoods Mission nuaya kuwakaw mga thleng siam na khol bil kho thlir zol nuam RD block te pek chwa ani thleng siam na khol hi self help group SHG te tan pek chwa ania khol sem chwa tur te phur tu lir the nimina bil kho thlir atanga vailiam tu Rural Development Minister Pulalwat ki machuan Environment ti chelo chi thleng siam chwa na chang shia self help group member te fak omati thu asoya mizo te chu tho ho thiaman ni awangin self help group po hlotling le zwala kalpui theyani ati kuwanna manga thleng siam na Arikanat plate making machine hi bil kho thlir le zol nuam RD block nuaya SHG te hne na pani ve pek chu ania hemi pawala in khom Rural Development Secretary Pulal Ming thanga kai shwaya hian ser luibial tu MLA Pularin sang aral te po in thu asoyane Longtlai district ka mason na mu maljok le chak zoka tho ani theina tura ruwa man na siam tura din District Planning Committee chu vo in khan DC Conference Hall Longtlaya an chu khom SDO Sadar piro chuang kimi kheng lot howan thut khom na a hian akai hnoi department sang le tlom ngai pol ayo te antela District Planning Committee hi Planning and Program Implementation Department nuaya din ania centrally sponsored scheme in a huam lo mason na sang department ten ruwa man na an siam chu District Planning Committee hian pomtla ka angai te chu Planning and Program Implementation Department a athen chin dona thut khom na a hian Longtlai District ka department sang te chu action plan an siam te tun thla nisomni pangama athelu turin anin shilani thingtlang mi te din mun choi kang tura malakna National Rural Livelihood Mission le Mizoram Rural Bank khobung tangkop buat sai self help group tetana poisa enkol dan inzirtirna credit camp chu vo in khan khobung community hall a nei ani credit camp hon na in khom hi block mission manager lalrin dikiroi te inakai shwaya khobung RD block huam chung khosom hi panga a self help group zathum pali an ommek ti asoi block mission director khobung video ni bok pubi vanal chwan lianan thu asoi ba ka MRB khobung branch manager pu Christopher VL famkiman sum enkol dan chungchang azir tirani zirho na a hian khobung MRB huam chung khosom palia self help group SHG loan deal mek te antela self help group somli pasari te hne na loan cheng noi khat cheu chek manga pek chwa ngalani Prism Party in Sarkar lai puirwa man na ahram chunga mi zongzong in chen na tur in an nei theina na malak na Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY Mizoram kalpuyani dan zirchian an tum thu an puang Prism puipa te hi vo in khan apar republica an pol pisa a an chukhoma PMAY nuaya in sakna tur tan puina poisa dong silova chung ko chen khatin in sak tan puina an dona wanga lompuina lekha an dong chu thil maktakania he thila hian thil dik tok lo a in phum rungi niya alan thu le adong tura thanin an dong lo niya alan thu soin he thila hian thu dikhai chwa nge ni se an tia tun naya AMC in aizol bolhlo pai dan kalphung thar duanga mi puite bolhlo troi theile theilo an thlia shantir chu mi puitan phurri tani theiti soin polythene lamchi khapani meklaya hetia nga ruwa manna kalpui zel an tumdan po zirchian ni se Mizorama sarkar en kol zirna in shanga zirtir tu omdan le zirlai le zirtir tu omzat in millo a omem ti po zirchian ni se an tibok Prism hian sarkar malak na sang mi puin an shetok lo thin chu thalawan ti thu po soin mi pui hne na sarkar malak dan puanzar na public monitoring nei chin ni se an du thu an soibok Prism pui pa te chukhom hian an party in chakzo ka man lak theinan committee peng sanga mo phur na chang tur te an rat fela chung te chu campaign committee media wing le research and education ni in heng committee sanga hian chairman le secretary an rat na la ni
Mizoram Bharat Scouts and Guides State Association Vice President Atan Chief Secretary Pulal Nunmoya Chuaw Ngau Laklu ani alaklu na inkom New Capital Complex sa Chief Secretary Conference Hall aneya Mizoram Bharat Scouts and Guides State Chief Commissioner Sports and Youth Services Director ni Bok Puzaw Thanmoyan Scout Thutiam Atiam Tir Nuwa alalu tani Pulal Nunmoya Chuaw Ngau Chuan Scouts and Guides in kai shwai na chu khwale tui chani tura no panlaya tanga in cherna ani ti soyin kum upazok te tan po a khwale tui chani tura in man the na pol thatakani atia Scouts and Guides member ni kherlo te po khwale tui chani tumvek turin asomani Mizoram State Rural Livelihoods Mission in vo in khan self-help group te tan ngau pazol buka credit camp an buat sai he in khom ngau pa video pila shwai tluangi kai shwaya hian MZSR Elema Block Mission Manager Pilaram Wanin self-help group te ti tur mo phurna sang asoya tuna hian MZSR Elem Nwaya self-help group zani somruk pani an om thule lon cheng nwai zani som thum pariat chuang pek chwani to thu asoi MRB Head Office Aizola Senior Officer Pulal du omapo in Mizoram Rural Bank malak na le rin tlak an ni dan asoi fia tunlai hian lon lian zok an pek chwa mek thule Rural Bank chu achor tangkai thiam te tan mal som na thlen tu ani thei thu asoi credit camp pa hian ngau pa li a che vela self-help group somli pathum hne na lon thahnem tak pek chwa ngalani vo in khan aizola kholum lai berin Celsius degree somni pakwa point panga ani a avo lai berin degree somni pahni ani naktuk ni ngani a chuan kholum lai berin Celsius degree som thum vel avo ber lai degree somni vel ani rinani jingdar nga le minute saria ni achwa kanga taidar nga le minute som pakwa a atlale ang